Matangda Nupi Masagi 30-32 kg Gida KS Rosni Chalu Thawan Anissa Sek Mamta 30-32 Girls Gida KS Rosni Chalu Thawan Red Corner versus Anissa Sek Mamta Blue Corner. Sige matangda get ready to na ba ay nanising dari Kes Rosni Chalo Thawan versus Anissa Sek Mamta Blue Corner. Thai Asim Thaiจะเขาตั้งก็มีทางกันได้ดีมีหุ่นหลังขาดระดีมาคอยป่วยพี่ด้วยเราโน้มกันนี่หุ่นหลังกันตาตรงนั้นทางกันได้ดีAbout 30-32 Pimenta Case Rosni Chalo Awan Red Corner versus Anissa Sek Vào đây
Có rất đấy. Last round. Winner, Nupa. Next bout, Rosny, red corner, Tauban, Kelin, Anissa Sek, Yamta, Yarko, Kelin.